Goeiemôre dames en here. Ons wil graag hê Louis Trichardt A en Messina A by die onder 6 moet regmaak die ref van Duivelskloof. By die onder 7 is dit Louis Trichardt A teen Messina A die ref van Messina. By die onder 8 op die C-veld is dit Louis Trichardt A teen Messina die ref van Louis Trichardt. Sal vir 10 minute afskop. Dankie.